жерде келип отурган мейманыбыз Турусбек Мадылбек агайыбыз жана башка агай эжелер бул маселенин адистери болуп эсептелесиңер. Ошондуктан сиздердин сөзүңүздөр, сиздердин ой тилектериңиздер, сунуштарыңыздар биздин коллективдин мүчөлөрүнө дагы жана жалпы Кыргызстандагы ушу котормочулук иш менен алек болгон адистерге абдан пайдалуу болот го деген ишенимдебиз. Dijital dünya artık her şeyi çok yakın kıldı. Günümüzde bildiğiniz gibi her şeye ulaşmak çok daha kolay. Ama aynı zamanda tercüme yine çok anlamlı bir şekilde önemini devam ettiriyor, hatta artırıyor. Eğer tercüme bu kadar gelişmiş olmasaydı biz Cengiz Aytmatov'u bütün dünyaya nasıl tanıtabilirdik? Dolayısıyla bunun gibi nice yazarlarımızı da bütün dünyaya tanıtabilmek için ve birçok başka alanda da gelişme kaydedebilmek için tercümenin önemi her gün artıyor. В первую очередь я хотела бы, уважаемые студенты, вас поздравить всех с таким прекрасным днем, как День переводчика. Потому что у вас очень важная миссия, потому что именно так, как вы переведете текст, именно так, как вы дадите краски, можно из черного сделать белое, из белого сделать черное. То, что касается творчества Турусбека Малдыбая, я, честно говоря, очень всегда мечтала увидеть того человека, который перевел 18 книг. Причем это были переводы именно художественной мировой литературы. Ал кайнаган чөл кумуна окшошот. Азыркы которгонумда байкасаңыздар испанчасында «О гитара, corazón malherido por 5 espadas» деди да. Кыргызча «О гитара» дегенде жарашпай калат экен. Гитара, гитара, жараланган жүрөксүң деп ошо баягы формасын жеткирип аракет кылдык.